Ndabasuje kandi ndabifuriza bihe byiza mwebwe mwese mukomeje kwa natwe mukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Reka nizere neza ko mumeze neza abari mu Rwanda, imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka kandi mbifurize kuzagira impera nziza z'umwaka wa 2020, umwaka utaragenze neza kubera icyorezo cya COVID-19. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi turebere hamwe amakuru akomeje kuhavugwa. Nkubwire ko muri iki cyumweru muri iki gihugu haravugwa yuko mu by'ukuri ngo mu kabari ngo hasanzwe imirambo igera kuri 3 harimo uruhinja kw'icyumweru, ni y'abantu hataramenyekana neza uko bapfuye nk'uko bitangazwa. Imirambo ngo yasanzwe mu gitondo cyo kwa gatatu mu kabari gaherereye mu mudugudu wa Masango muri commune n'intara ya Muramvya ni mu Burundi rwagati. Abaturage kandi bakabakeka ko izifu ngo zakomotse ku bwumvikane buke ngo kwaba yari se uyu mwana nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Abapfuye ni Stella Sabushimike, Benigne Nikuze ndetse n'uruhinja. Inkuru rero dukesha urubuga rwa SOS Media Burundi iravuga ko imirambo yasanzwe mu kabari ka Sabushimike nk'uko abayiboneye n'amaso babivuga. Abaturage bakabatekereza ko ari ubwicanyi bwakorewe mu rugo. Umwe mu baturanyi wavuganye n'itangazamakuru yagize ati Sabushimike ntiyashakaga kwemera umwana w'inshoreke Benigne Nikuze, ati turakeka ko rero yabicishije inyundo mbere yo kwiyahura. Umuyobozi wa commune Muramvya Esperance Ndwayezu akaba yaremeje amakuru yongeraho ko hatangiye iperereza ngo hamenyekane mu by'ukuri ukuri ku cyateye izi mfu z'aba bantu bagera kuri 3, Sabushimike, Benigne Nikuze ndetse n'uruhinja rwabo, nk'uko abaturage bakomeje kujya bitangaza muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi rero mu by'ukuri navuga ko ari igihugu giherereye mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, hanamaze igihe hari n'umwuka utari mwiza hagati y'igihugu cy'u ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru rero mu by'ukuri ya kababaro iri kuvugwa muri iki gihugu cy'u Burundi, mu gihugu navuga ko mu by'ukuri cyakomeje ubuzima busanzwe nubwo bwose habaye icyorezo cya COVID-19, cyane cyane icyorezo navuga ko cyageze mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatatu nk'uko cyageze mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 14. Ni igihugu kitigeze gifata ingamba zikomeye cyane zo kurwanya cyangwa se zo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Cyo n'igihugu cya Tanzania ni bimwe mu bihugu navuga byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba bitigeze mu by'ukuri fata ingamba zikomeye cyane zo kugira ngo bihangane n'icyorezo cya COVID-19. Ubuzima bwarakomeje nk'ibisanzwe, imikino yarakomeje kuba hirya no hino ku stade, ibitaramo, amakonseri, ibiterane byose, ndetse kandi no tubari twakomeje gukora mu gihugu cy'u Burundi. Reka tuve mu gihugu cy'u Burundi twerekeze mu gihugu cya Uganda turebe n'iki kiri kwavugwa. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wari mu gikorwa cy'amasengesho kuri uyu wa 11 Ukuboza 2020 yibasiye komisiyo y'igihugu y'amatora, polisi y'igihugu ndetse n'abazungu hejuru y'imyitwarire ya Bobi Wine mu bikorwa byo kwiyamamaza. Perezida Museveni yongeye kandi gushimangira ko imyitwarire Bobi Wine bahataniye umwanya mukuru w'igihugu idahwitse kuko ngo ishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ndetse no kwandura icyorezo cya COVID-19. Ni ikosa uyu mukuru w'igihugu yashinje Bobi Wine kuva ibikorwa byo kwiyamamaza byatangira hagati mu Gushyingo 2020 nyuma yo kubona ko uyu mukandida akurikirwa n'imbaga nyinshi cyane y'urubyiruko rurenga umubare wemewe mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ati Bobi Wine ntabwo ari gukurikiza amabwiriza. Perezida Museveni kandi akaba yagaragaje ko ikosa riri gukorwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ishinzwe gukurikirana amabwiriza yashyizeho agomba kubahiriza mu bikorwa byo kwiyamamaza, polisi y'igihugu ishinzwe umutekano ndetse kandi abanyamahanga bashyigikiye bwana Bobi Wine. Kuri komisiyo ishinzwe amatora na polisi, Perezida Museveni yavuze ko atazi impamvu byemera ko ibingibi bikomeza. Ati ntabwo nzi impamvu komisiyo y'amatora, Justice Byabakama ndetse na polisi byemeye ko aya mafuti akomeza, ntabwo nishimiye mu by'ukuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Yaje rero kugaragaza ko kandi abanyamahanga cyangwa se abazungu ngari intambamye ku bikorwa byo kwiyamamaza bitewe nuko bashyigikiye Bobi Wine. Ati abo batavuga rumwe n'abanyamahanga mu by'ukuri, ati b'abanyamahanga babashyigikiye ntacyo bamaze. Ati bashobora kandi gushyira amahoro ku iherezo. Abanyamahanga kandi baduhera abana za marijuana kugira ngo bateze akaduruvayo. Mu gihe rero yarakivuga ku banyamahanga kandi yavuze ko amatora agomba kugenda neza kubera ko ari byo NRA barwaniriye. Ati twabirwaniye imyaka irenga 40, nta n'umwe uzahungabanya amahoro. Iyi mikino yose iri gukinwa n'abazungu. Ati ndabifuriza amahirwe, uzashaka kubangamira uburenganzira bwacu azatsindwa
nk'uko Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda akomeje kugenda abigaruka. Reka rero dukomeze n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uganda, igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko cyatangije iperereza ku basirikare barashe abanyagihugu bari mu myigaragambyo ya politiki yerutse kuba muri icyo gihugu, abagera kuri 50 bakicwa. Iryo perereza ribaye nyuma y'aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu asabye ko habaho iperereza ryigenga kandi ababigizemo uruhare baboneka bakabihanirwa. I Kampala, inkuru irambuye yateguwe na Ignatius Bahiji. Ukurikije raporo y'igipolisi, abantu 54 nibo bapfuye barashwe mu myigaragambyo yamaze gatatu mu mujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu yakurikiye ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine. Uwo munyapolitike akimara gufatwa mu kwezi gushize, imyigaragambyo yahise yaduka mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mujyi wa Kampala. Igisirikare n'igipolisi byahise binyanyagira muri iyo mijyi yose yaberagamo imyigaragambyo kugira ngo bihagarike, ariko abarengera uburenganzira bwa kiremwamuntu banenze izo nzego z'umutekano bavuga ko zakoresheje ingufu zirenze mu kwihagarika, byaviriyemo gutakaza ubuzima bw'inzirakarengane. Ukurikije imiryango, umubare w'abishwe urenze uwo polisi itangaza. Avugana n'abanyamakuru, uwungirije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Deo Akiki yavuze ko batangije iperereza ku basirikare babo baba baragize uruhari muri ubwo bwicanyi bw'abaturage. We are working with the police and other agencies. Turimo gufatanya n'igipolisi n'izindi nzego zitandukanye ndetse n'abaturage muri rusange kudufasha kumenya abasirikare bacu barenze ku murongo. Raporo y'ibyabaye yerekana ko hari amakosa yakozwe ku ruhande rwacu. Akazi kacu tugafitemo ubumenyi buhagije kandi tuzi aho tugomba kugarukira. Abakoze amakosa bagomba kuzayahanirwa. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu nyuma y'iyo myigaragambyo, umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko haba hari amakosa inzego zishinzwe umutekano zakoze yaviriyemo iyicwa ry'inzirakarengane, ariko ko umubare munini w'abiciwe muri iyo myigaragambyo ari uw'abigaragambyi bagerageje kurwanya inzego z'umutekano. Anizeza ko leta izatanga indishyi ku nzirakarengane zayiguyemo. Unfortunately, 54 people died in this confusion. 32 of the Ati icyakababaro abantu 54 bapfiriye muri iyo midugararo. 32 ku bapfuye barabigaragambyi bagerageje kurwanya abashinzwe umutekano. Ukurikije raporo ya polisi, leta izatanga indishyi kuri abo bose bishwe ariko batari mu myigaragambyo bakicwa n'amasasu yataye inzira, ariko ntabwo izatanga indishyi ku bishwe bagerageza kurwanya inzego zishinzwe umutekano. Abatakaje ibyabo bafite gihamya nabo bazishurwa. The government will also compensate those who lost their properties if it can be verified. Imirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu zanenze icyo Perezida Museveni yatangaje cyo gutanga indishyi, zivuga ko ababigizemo uruhari bakagombye kubanza gucirwa imanza bakanahanirwa ibyaha byabo, kandi iyo ndishyi ikagenwa n'inkiko atari perezida ubwe. Ni muri urwo rwego ishyirahamwe n'igihugu ry'abunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society rivuga ko rizafasha imiryango y'abishwe kugeza ibirego byabo mu butabera no kuyiburanira. Fiona Wall ni perezida w'iryo shirahamwe. And the beautiful thing with the Human Rights Enforcement Act is that ati ikiza nuko ubungubu amategeko areba uburenganzira bwa kiremwamuntu yemerera iburanishwa ryihariye ry'abashinzwe umutekano ku biti byabo barenga ku mategeko. Mbere bakingirwa ikibaba na leta kuko niyo umuntu yashoboraga kurega yonyine kubera ibikorwa by'abashinzwe umutekano. Igisirikare n'igipolisi tubihaye amahirwe kugira ngo bihane abakozi babyo, ariko bidakozwe tugiye gufatanya n'imiryango y'abatakaje babo kugera ku butabera. Turasaba abaturage kuduha amakuru yose n'ibimenyetso baba bafite kugira ngo bizadufashe gukurikirana ababigizemo uruhari dukiye mu butabera. So that we can hold these organs responsible and accountable. Ku rundi ruhande, imiryango mpuzamahanga itandukanye, ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi hamwe na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika byamaganye ubwo bwicanyi hamwe n'irindi kandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryakorewe abaturage muri iyo myigaragambyo. Elliot Angel, umushinga amateka muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, we yaraye yandikiye bamwe mu bayobozi bakuru b'iyo leta gukurikiranira hafi ico yise ikandamizwa y'uburenganzira bwa muntu rikabije muri Uganda.
atanga ingero z'ubwicanyi kuva mu wa 2016 avuga ko bwagiye bukorwa na leta ku baturage, anasaba leta zunze ubumwe za Amerika ko zakongera gusuzuma ubufatanye bwazo na Uganda cyane cyane mu nkunga ziha iki gihugu z'ibikorwa by'iterambere hamwe n'umutekano. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Burundi abagore n'abakobwa 50 bagiriwe nabi, bishwe, babura ibirengero, bafashwe ku ngufu n'ibindi bibangamira ubuzima mu gihe cy'amezi 3. Ibyo ni byatangajwe n'ishyirahamwe ry'abagore b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano mu gusoza gahunda yo gukangurira abantu ko abagore n'abakobwa batagomba guhohoterwa. Leta y'u Burundi ivuga ko yahagurukiye kubarengera. Pierre Claver niyo nkuru. Umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes filles pour la paix et la sécurité au Burundi watangaje ko amabi akorerwa abakenyezi akibangamiye abarundikazi batari bake nk'uko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize. Kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza ry'iminsi 16 yo kurwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika umufasoni Sophie Shima avugira uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi 3 aheze, harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu. Abagore 11 n'uruyoya rw'amezi 2 barishwe. Abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu. Abagore 5 bafashwe ku nguvu, abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca bagandagura. Abagore 5 barahohotewe mu ngo zabo. Umugore umwe yarahohotewe n'imbonerakure. Abagore 6 barahagariswe biciye ku biri n'amategeko. None ayo mabi yakorewe hehe? 11 ikarusi, 5 mu Kayanza, 5 i Bubanza, 4 Ingozi, 3 mu Ibujumbura, mu Rutana, Muramvya, Imuyinga, Imwaro no mu Cibitoke. Hariho n'abandi